Kanyang laki din! Dulpaw, agriin kan. Aldawan, Dulpaw. Ay, bumangon ka dita, antayin ka sumakdaw. Kaya't ko pwede maturog. Di ka pala bumangon. Dakay mong tegsakdo Sak man tibaw nyo na bigbigat. Ay, pasensyakan Marites tasaan na kayat ni Dulpo ti bumangon. Marites, kunam. Ayan ni Marites, nanang. Ay, kunak laang tapno bumangon ka. Ha? Kita, ano anya ti orasan, oh. Ni nanang met, kunak nupod nung nga ni Marites. Nah, sapay agulis ka ba nan? Maturog ka ba nan? Kat imal aldawanan? Anay ko. Ay, Kadal kayo man, nanang. ingka sumakdown. Ha, padasam ti maturog ti makaraman ka kanyak. Nagrigat ba't abumbangin da ito'y gripo na ya? Sapay nagpudot. Kastaune alingit kon. Ay, nagbasit ti rumorada num. Ari Dulpaw. Sa dino ti papanam pare? Agbirbiro ka nga ro di ti kadwak ngagsat. Ha? Apay ngagbiro ka bilangay. Siya ko na. At dansa mataramidam. Awan. Sa dino ti pagsatan ta? Kati jay sigod Ijay kantina ni Marites. Ha? Ay, katuwa na. Makitak manan ni lab ko Marites. Baring song batan na kanita agundaway pare. Nagmayat ngayon no kasta. Di kalay sa madagosan na. Una, ibagak kininanang. Apartyen nan tay may sa atakong na. I love you, Marites. Nabartag ka manan, Dulpo? Sa mula ang mat maibaga ti riknam na mabartag ka? Uy, saan talaga nga ayatan ka. Di mo man igman ta imak. Makita na ka ni tatang ko. Basi-basan na ka iti binalsig. Sige ka. Uy, pare. Relax ka ngamin. Agtugaw ka lang. Dito'y pag ininuman ta. Love ko ngamin ni Marites. Wan, love mo lang. Nga magtugaw ka. Ado pa'y tiara nga inuman ta. Marites, anda ka di matlang namnamakan ka? Dulpo, ibagakot kan ka, adyak kaya ti makiasawa iti mamartag. Anya? Pare, napahayak sa amatan. Saan matikunak? Marites, saan nakmat amamartag? Inawis naklang dahito yung kumparik nga ginom kami. Anya, saan ka mamartag? Inal daw to pa yung makitkita ka na bartag. Sige, agbayad kayo kit din. At pagbayad mo, pare? Awan, sakti nangawis kan ka. Isu sakti agbayad. Mala, Marites, ibagam no manuti bayadak. Marites, pasensya ka na. Nakatulog matantoy kumpare ka ni Dulpo dito'y lamisan dito'y tersinam. Nagbit ang mabarbartag na itagayim mo. Apay si ka. Saan ka matunay ang nabartag? Basit nga mintininom ko. Kaya't ko lang tiagis tambay dito'y. Marites, mabalin ka dito agaram kan ka? Ha? Agaram ka kanya? Nabayagan nga gayatakan ka. Nimot ngamin Dulpo ti mangibagbagay ti ayat na. Apay ngamin at ka agaram. Ha? Kaya't mo sawan. No agaramak, adanam namak? Medyo. Sige, Marites. Agaramakin ka. Agpasyarak to di balayon ton rabi, ha? Sing. Ay, sus, nabartag ka talaga day tagayim mo. Ay, saan samot din ang makaawid? Ay. Iawid ko man layangan. Uy, pare Dulpo, agawitan. Nagaramak pa ko ma. Marites, I love you.
Ipaidaman lang di ta papag. Nagdagsan ni Dulpo, nana. I love you, Marites. Ay sos, sa dino ay atin na ginuman nyo manan. Ijay, kantina ni Marites, nana. Agyaman akan kawan, dahin tulod mo dito'y balay. Kasano, dahito'y nga anak ko, inaldaw matan ang mabartag. Marites a Marites. Kaya't nga taaya ni Marites, kat di pa'y agdigdigos dahito'y a tao. Agar-aramid kayon samot iti damara. Ay, wain, Maray. Apay, adag kasar nga anak mo aya, paray. Ni Marites. Makiasawan. Ha? Makiasawan ti buridat mo? Sino ti mga asawa kenkwana? Ni Ray. Ni Ray? Di barkada ni Dulpo? Isumad ti kayat na. Ay nasayahat mo no agasawan ni Marites. Tanay, adan samot idadnan. Isumad ti ibagbagakin kwa na, Maray. Sapay ko ma. Tamadanda iti uray dua nga anak kini Ray. Ay, Dulpo. Anya day tararamidam. Pukpukpo ka mo day tagripawn. Simsimbag nga road, tapno umado ti rumaradanom. Itaban pa asan ka anapan nagbartag? Awan barkada man nangawis kan ka? Anda ka no aramidan ni pare, Ray. Kan may isa, agbalbaliw akong nanang. Isardeng kon ti aginom. Agtrabaho akon, tapno kayatnak ni Marites. Madama nga agar-arami da iti damara di tabalay da Marites. Apay, di mo nadamdamag da ita? Ti anya nanang? Agkasara ni Marites. Anya? Oy, didak man angawan iti kasta nanang. Ay, makapakigtot mo detang imbagayo. Ay, di kagladingit anak kaw. Ni kanugayam Ray abarkadam ti mga sawa kenkwana. Anya? Ay, salpag da jari. Di namat imbagbaga kanyak. Awis-awisan na kamapan aginom ijay ni Marites. Tagayam. Ay, ala sumardin kan. Apay nga eh. Ay, di mo bagay ti agsangit. Malakyan ka. Apay, binagayan na yati agsangit. Nasakit tinagam ko nanang. Nabayag nga inayat ko ni Marites. Nalaki din. Ituloy mo na tarimaan ng day tagripaw. Perjekto pa'y. Ay saan mo nga iramraman day tagripaw? Iti sakitin akam mo. Marites saya. Marites love ko. Ay, kasano ko mga minakayat na ka ni Marites ka mamartag ka man. Ala, buyandak ngagsala. Nay, nagturuidan da ito Adolfo ngagsalay di tengah ti salunan. Kasta uni ako lagtit ni Dulpo. Oh, kitaan nyo. Kasla agkisyo ngagsalsala. Ray, ingka anawaan ni Dulpo. Imbagan ka tagayam na ka. Barang denggan na ka. Kat saan nga agwala? Na, kitaan nyo ha. Inuwi-dawit nanti panagsala na. Ison ti center of attraction. Ay, mangibabain. Ayan ngayon ni Dulpo. Imbati ki likod, nakaturog. Anya? Ay kaasimat. Kaya't naktumat nga minadanugan. Idinalisyak. Dayjay, nakusbo iti kapitakan. Bayami jay, agawid to inton mausawan.
Hindi ka man sumanangit, di ta si Kadulpaw. Nasakit nga ron tinakam ko, nanang. Inasawa na ni Marites sa lab ko. Kat tinasakit. Diyan pa mat kumparik, tinangasawa kin ko, ana. Nagado di ta babae. Isula ang ayat isang sangitan mo. Awan mo makita ka sa bali ang babae. Aw, ikan ka iti kwartam. Daytay, Anwak na ita 5 piso. Inka ag video kay ijayan ni Ribeng. Saan ka day anausam kang agkanta-kanta? Katuan mait. Natawid mo dyan na pintas a boses day di tatang mo. Kat, apay nga ron nga ibaon na kay bidyok yan, day dya abalkat. Day, balkat kon kunam. Katado ti kwarta ni Ribeng. Ay, dya kayat day dya abalkat. Naglukmag lang arudan. Bakbakatan pa'y. Nasurok asing kwintanan. Nagminupusan na. Alam mo na ito 5 pesos tayong kagkanta. Pigsaam, tapno mangagaw, No di pinilit ni nanang nga umayag kanta. Sa anak ko mga umay dito'y ayan ni Balkat. Nimat mangkan atatang ni Marites day nakatugaw. Kat adda katibtibol na. Loko day di alakay. Sabagay, balo. Nagubing di katibtibol na. Dolpo, ayat ko. Ay salbag, nakita na ko ni Balkat. Kukuha, umayak lang agkanta. Si Kamot, apay nga umay ka lang agkanta ngay. Kat adda ak matamaan ni Jer ditoy. Ha? Ay, di na man sagid-sagidan. Tani, anda allergic ko. Umay kakit dit agtugaw ka ijayan ti VIP. Agkanta ka ijay, agingga akay kayat mo. Libre Wala? Kayat mo ti beer. Hoy, Dulpaw, Apay nga da ka dito, tata. di mo ibagbagay ti sa bali ang nakita na dito Uray kiniray, agayim mo, di mo ibagbaga. Gayam ko ay aday dyan. Kat no inagaw na ni Marites alam ko. Umay ka, ilibre ka iti may sa butilya aber. Basta agulimak ka. Uray sandak nga libre. Libre ak dito yung aginom. Libre ka dito. Taapay. Kat no patay na patay kanyak di aking kuko iti dito yung bidyok yan. Oy, di ka man. Uy, tata, di mo nakita ya. Asinabat na kitay. Ay nagmayatin no kasta. Uray gaya mamartag ka kat adalat ta gusto ken ka babae. Ngamjak kayat ni Ribeng, tata. Apay adi mo kayat kat nagbaknang. Naglukmag. Nagadua layer ti bilbil na. Double chin pay. Kita man ti pandagnana. Agpakkapakkang payan. Gapo iti kinalukmag na. Alam kit di day ta mikropono. Tasikan ti sumarunong nga kanta. Ayaw na niya. Agkanta man. Tapno maikat ti sakit tinagam ko. Anya ngay ti kantaam. Di jay tukso. Layuan mo ako. Apay mo't aday ta. Isagot ko kini Ribing abalkat. Mala, agkanta ka nga ruday. Ag-close kami, tata. Win nga raw. Da kami langan kinidulpo tinabat-bat Problema kita no, kasano maihawit ko ni Dulpo. Sapay, medyo nabarte kakmitain. Katibati yun Siya kung timakamo kan kwa na. Ay, mabalin nga ibatek. Wan, agawid ka yun. Manungay di bayadak. Ay, bayan nyo mo ton. Ay, kasjay. Ay, thank you, Aribeng. Yaka mo no pangalan ni Dolpo iti pagbayad na iti ininom na. Sapay may sakis abir. Saan kon apabayadan?
Itaman pa din nakarining ni Nanang abigbigat. Ni, abi nagsip nga tita dito asilid. Kan, ha? Kutsun mo dito nagturugak. Ha? Nadagur orok akaaway ko? Sapay nagpigsa? Ha? Sino nga tada ito'y? Pinandagan ng itisa ka na. Naglok magmatanti. Saka na kan tiiman ang impandag na kanyak. Dolpo. Ay, sus! Ayat ko. Kanibusanak sa... Oo, di ka bumangon. Umay ka pa yata maturog ta. Apay kay data. Anya tinapasamak. Apay, di mo malagip. Nga di nabartag ka itirabi Kat pinilit na nga insarak dito'y silen. Kat... Ay! Awan malagip ko akasta. Ayan tiri daw. Agawid akon. Nanang! Tulungan na! Kayat mo asawan, di na kayat nga itong pal? Anya nga itong palasasawamat. Sana mabalin. Ammom ti dosa dagiti ripe sa kasken ka? Bitay. Apay nga saan kamutin ang nagawid idirabi anak kaw? Nanang, naisagmaka kon. Anya? Mga asawa ako, Nanang. Hoy, agad kan dulpaw. Napan ka lang nag-video kay dirabi ita mga asawa kan? Nanang, umay ka no dagiti naganak ni Balkat inton madamdama dito'y balay. Dumanon da ka nun, Nanang. Anya lakit day? Iso dati umole abinabaian? Ay, nagtaragi kakit din ay anak kaw. Ay, Nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Simang po ito nagiti materyales lakay. Kasaritak nga ro ni pare Marlon, tarugyan damutan. Una, kasapulak ka talaga ti pangi-display ak kadagiti collection ko. Ilako kundi dado matap numaksayan. Una, napunpunumad ngaminan ti kusina iti kitchenwares. Sayang lang, tasaan mo mat ama usar amin. Isu nga ron nga ilako lakay. Brand nyo pa ilaang ti dado maditakat. Wan gayam, tulungan nakman kiti amang irwar inton madamdama tapno mapunasan. Kataptapok ngamin ti dado makat. Sapay adda trabahok. Saan pa'y analpaster aramidan mi? Di inton bigat langan. Okay ka dila eh? Wan, okay laang. Mabalin pa inton bigat. Saan pa'y matkidi anay patakder ti pangi-display ah? Irwar mong tuman dagiti nakakarton a kitchenwares iti kusina. Ta display inton smang putak lakay. Sa dino ti papanamaya? Mapan ko alaang ti mainayon iti lakok lakay. Wan gayam, at dapat ti ma-deliver inton madamdama. I-receive mo to ah. Nay, pagbalinam sa amot na negosyo. Katwan, ipadas ko man mo ti ag negosyo iti kitchenwares lakay. Kurang mo't ngamin ti collection ko ang ma-display. Nano nga iti bayad ti deliver da? 9,500 ti parcel ko lakay. Ada ti 10,000 iti drawer. Sige. Kahit i-receive ko laan? Wan, ngamsakbay nga i-receive mo. Kitaan pa'y nga umuna no awan abot ti parcel. Tapno makasigurado tayo asaan anakisayan ti parcel ko.
Ada pa panak ita nanang. Sa dinumag, Iti ayan ni Mari Elvira. apa ijay, anya ti aramidem iti ayan ti kumaray. Mapan ko lang kita ang ti kitchenwares ala ko na nanang. Ila ko na kami ng dagiti collection na. At dangarod kwartam ngay bayad mo. Anya kay lakit dimat nanang. Masapul ay ti kwarta. No adda ngay ti magustom ijay. Window shopping lang ti aramidag nanang. Sa anak pa'y agumatang, taawan kat nga rod kwarta. Sa di naman ang tinapananday ta asalay, bakay? Iti ayan ti gayum na lakay. Na, anya man ang taramidin na ijay. Ag window shopping ka now. Nakita ngagpaysaw, dagiti pang kusina ala ko ni Elvira itay limabasak itay yanda. Kinangingina si ka. Ang mga no branded ti daduma. Sigun iti anak ta kat collection kanong amin ni Elvira ti daduma. Ay, wamot piman, bakit? Branyo mo't amay. Isumit lagayam anangina ah. No apay lang, ano pa ni Sally ijay. Inton madamdama, adan tumanan to utangan na. Kas na ko nakita yan. Ag window shopping laeng kano ti anak ta lakay. Ay, siya pa'y lakumaa, tadi na mapanunot yung umutang maray. Anya ngay, Mare. Ada ka di tinapilim? Kwa, Mare. Itay pa aming mingmingam dagiti collection ko, Mare. Isu na lang ta, awan mo't kwartak, Mare. Window shopping lang, mati ka ba ulak? Ay, sige lang, Mare. Agkita ka kiti ay, iti iurnungam. Makita, Mare. Nagngingi na matgayam. Talaga akas ta, Mare. Saan asinsinan dagiti kitchenwares? Natibkar dagita. Madlaw nga rod, Mare. Luan dala ang kwartak, gumatang akon. Iurnungam, Mare. Makitan to, Mare. Bagaan kan tulaangan no adda igatang ko. Ni Mari Sally mo tinasabat ko di tadalan ni tayo bakay. Dito ka di balay tinagapon na. Wan lakay. Kahit, anya nga itimay na imbagakan ka. Imay laang nag-window shopping. Di addaman ng tinakurso na daan na kadagiti lakaw. Adda ang awan ka no ti kwartana. Naimbag man ta saan nga imutang ken ka. Ay na nakarik na siguro alakay sa maysa. Adda ti karatula iti entrance. Naglawa ang no credit. Sigurado nabasa na dayjay. Isu asaanan apinadas ti imutang. Husto Ay sus, nagrigat mo't lang tagpautang ita panahon bakay. Wan nga rod lakay, nagrigat ti agsingir. Makapatroma, kan makapadepress pa ikit di ino daduma. Taado dagiti tao adi na amut agbain. Talaga na puskol ti panagrup-rupa da. Okay, Manang. Bye. Sino dyan mawag bakit? Ni Manang Juana lakay. Apay ka daw? Ada man ang parikot na kagasawa? Awan mo't kit day. Inyawag na lang ti kalay sa ti anak na ngay nauna. No kasta, mga sawan ni Makaoy. Wun lakay. Taganungay. Taga-Bagyo kanumag. Ay kasi nagkaroon Wun, asidaglaeng. Iso ang mapantay Sigurado nga ado ti kabagyan amapan. Doble purpose ti kasardan umilang. Reunion mo't laengan dagiti agkakabagyan. Anya nga iti planom Sally anak ka. Umatindar ka iti kasarte kasinsin maw. Wan tatang, apay kit din asaan. Anya nga tate regalo tayo kadakwada Aywan nga agpaysoan niya. May mayat ko man adamo itid tayo arigalaw. Pagpanunutak to noan niya tatang. Kita mataw man iti budget tayo. Amukon tatang. Anya ngay. Adala ko ni Mari Elvira kitchenwares. Anya nga tano, kitchenwares lang ang ti regalo tayo. Ay na, nangingina dagiti lako na anak ka Ustukit di
Tapno maragsakan mat ti kasinsin ko, no saan asinsin ang ti regalo tayo kadakwada. Parikot tayo ti budget. Pangalaan tayo, iti bayad tayo. Anya kay lakit din tatang. Ha? Siya kun ti agdiskarte. Anya ti masapol mo, Marisali? Agkita akman iti regalok iti kasinsin kong agkasar, mare. Ay, wala, Mare. Agpili ka lang dita. Mayat dagita apang regalo. Saan asinsinan? Ay, daytoy, mare. Manuti kastoy? Dati price tag na dita, Mare. Na? 3,500? Wan, Mare. Natibker dayta. Branded pay. Nagninamot, mare. Sana mabalin ti dawat, mare. Anya, dawatan tilakok, Mare. Kumaano ipadawat mo, mare? Para kumaiti kasinsin kong agkasar. Ay, napasensyakan, Mare. Ngam saan mabalin? Saan ko nga ipadpadawat tilakok? Unay kan, mare. May salaang mat. Dakkel alugik mo't. Ano ipadawat ko lang, Mare? No kayat mo na ito isag 350 lang ang titid ko kan ka, Mare. Na, ay, uray saanan, mare. Tasaglalakakit din ti itad mo. Anya lakit din. Saan mo't nga min amabalin nga ipadawat ko? Day ta napilim ta nang hinamot day ta, Mare. Nang hinamot at ipuunan na. Para iti kasinsin kong agkalay sa kunakmet, mare. Di mo pa'y pagustuhan da tao, ma. Ti kunan itatang mo ket napan ka kano nagkita iti irigalom iti kasinsin mo nga agkasar sali anak ka. Wala nang. Napanak iti ayan da, Mari Elvira. Ayan nga iti ginatang mau. Awan, nanang. Agkita tayo langan iti sabali. Nay, apay ngay. Adumot ti kitchenwares ala ko ni kumarem. No kasjay lang ti ugalyan na awan latam mo. Mabangkrap to day dya babae. Anya, nay, apay akasta mo ti ibagbagam. Adda ka di ti diyo nagkinaawatan. Basta, jakon kayat ti agsao, nanang. Makapa-stress day jay amari sali lakay. Abay, kanya tinaramid na kan ka. Imutang manan? Saan mo't kiti No saan nga imutang? Anya nga raw. Nag-level up day jay ako marik lakay. Saanan nga umutang ti paglaingan na? Kahit anya nga raw. Naglaing mo ting agdawat. Na, agdawat? Katuan, agasam man, takayat na adawatan ti mat 3-5 alakok. Irigalo na kano iti kasinsin na nga agkasar. Sus, di mo't lagbain kan. Dayta nga ron, awan babain na. Isupay kit di ti makaungat, idi saan ko pagustuhan ti kayat na. Naimbag ko ma, no sag 350 laang ti dawdawatan na. Ngam saan mat, tanangina mo't ti kayat na. Nakararte, makapadismayakit di iso adjakon inikan. Umayak man, Elvira. Anyat masapol yun, Ana Luisa. At dalaang kayat ko amaamuan balasan ko. Anya day tanana. Anya ti diyo nagkinaawatan iti anak ko aya. Apay anapudot launay ti daranaken ka. Jay kitchenwares adawdawatan na, nana. Dawdawatan na. Wan ngamjak pinagustuhan ti kayat na ngamin, tay nanginamot. Kayat na adawatan. Ti kunakan ko na, ikak iti libre ngam tay sag 350 laang kuma. Talibre mat. Ngam di namot kayat na na. Makaungot pa'y kitdi. Ay naglukon. Iti anya ngamin agapo adawaten na dagiti lakaw. Malugi ka mutin Day tati di na maawatan, nana. Kumusta ngay? Anya timbaga ni Elvira kang kabagay. Anya kano ti di na nagkinaawatan iti anak ta. Apay na po ti dara ni Saliging Kuana. Kayat na adawaten ti lako ni Elvira. Ngam saan pinagustuhan ti kumarin Anya manan ti dawdawatin na ya.
Tinangina ala ko ni Elvira. Ay, naglukom. Dawaton na tilako ti kumari na. Dayta nga rod lakay. Amuna mo't ala ko dagijay. Ngamno apay kayat napayla ang adawatan. Ay, agar aramid day tataaw. Anya nga timbaga ni Elvira king kwana. Kayat kano ni Elvira nga ikan. Iso na lang tatay tag 350. Ang aginarti kano ti anak ta. Aginarte pa lang. Katiso lang nga ron ang dawdawat. Naku nampay lakay. Ay, jak amoy ti dayta nga anak ta. Sabali mo ti ugali na. Ay, pagbaga amang kidi ba kay? Marwabag! Napudot ti daram ken Elvira, ket basol mo matgayam piman, no apay adi kay nagkinaawatan. Anya man ang day tabasol ko, nanang. Apay nga men adawat tilako na. Anya? Anya kalakit din ay anak ko. Agin didiam mo kapailaang dita. Kasanumat anamuan nyo ti may papan iti day tabanag, nanang. Nagpulong day dya babae kada kayo? Saan ang nagpulong ni Elvira kanyak? Siyak tinapan nagsaludsod kunkwana. Saan mo't ngamin amabalin adawatam tilako na? Nunangina ti presyo, kaya't asawon day ta, dakkel mo ti puunan. Mayat nga ron ti kasjay, nanang. Ikanak iti saglala ka at kitchenwares, kat imbagak mat apang regalo ko ma. Di ka pa'y agyaman ta ikan na ka. Una, antay lokal mo ta saglala ka. Ay unay ka na anak ko. Si kalangaruden ti maikan, si kapay ti kasta. Anya lakit din ti ugali akasta. Makapaasarmat ni nanang tatang. Gusto lang ba? Tinbaga ni nanang mo itaya. Takanunungan nyo pa'y laang. Nangagaw, ti saritaan niyaw, kani nanang mau. Kan naglawag, asi ka ti kamalay, anak kaw. Anya nga ron ti kayat yung nga irigalo tayo iti kasinsin kaw. Jay sag ti 350. Ti isyo di taoy, kat ti panagdawat mo. No kayak mo, ti mangta di tinangina regalo iti kasinsin mo ngagkasar, ay ka makipurtiya ka. Tapno day gatang mau. Saan kat aday tagdaw-dawat lang ti mo ba nakaw? Ay na, nakababay mo iti gayim mo Ay, nalaing agdiskartay. Hey, jak amman. No siyak ti sika, ay agpakumbaba ka anak kaw. Sika, dayan ti parikaw. Saan lang nga napagustuhan ti kayat mo, kastakan. Ay laglagi pa manak kaw. Awan ti librita, apanawag. Nasa apa ka mo't anak ko? Mapanak makipurdiya, nanang. Ijay. Iti ayan damanang Shane. Itaman pa'y anapanunot mo ti makipurdiya. Ano usak tapno aday gatang ko iti regalok iti agkasar akasinsin ko. Kasta no kayat mo ti mangted iti regalo, agtrabaho ka. Saan kat aday taagdaw-dawat kay ti sabali at tao. Wen nanang, amok daytan. Saan ang masapol nga ulit-ulitan niyo? Anya ti umay mo ipagasali. Gumatangak iti kitchenware nga irigalok iti kasinsin ko intun Lunes, mare. Anya a kitchenware. Tay 3,500, mare. Tay daw-dawatak kan ka ide. Ay, saan ang mabalin ti utang, mare? Anya, kalakit din, mare. Saan ko nga utangan, anya? Sigurado ka? Wan. Ada kwartak, mare. Kita am tiwalit ko. Sagsasangaribo mo't, mare. Nangalaam nga iti dayta. Siyempre, nakipurdiya ak, mare. Tangdan ko ang nagruot ken nagmula ti kwarta makitkitam. Nakababay ngagpaisuken ka no dawatak ti regalo. Kastaman ti kayat ko kan ka, mare. Pasensya kan iti naisawang ko ken kay di mare. Kamalik day jay. Sa anak ang pampanunot. Okay lang, mare. At least, nakamiris kan. Wan tapagtultulungan dakmat abagbagaan dananang kantatang ija balay.
Agpili ka nga rodan, Mare. Anya ako lay ti kahit mo. At damot lang ti paper bag ko dito eh. Ison ti pangikargaam, tapno day talaang mangyawat iti kasinsin mo ti aramidam into no Lunes, Mare. Ay, anya laki, dahil no saan na napagustuhan ti kayat mo? Di ka maupay iti gayem mo. Panunutan mo ti pada mataaw. Laglagi pa, nagpapada tayo lang agdisdiskartay. Tapno ag progreso ti biyag tayo. Ay, anya laki, dahil. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Ne, kunaklakit din no napan ka nagsakdo iti danom ama inom lando. Ay na, si kamot Sandra. Baong ka baon. Anya? Nagsakit itul-tul ka. Kumsi ka, baong ka baon, oh. Anya? Mabalimasi kan ti mapanagsak daw. Ibaw nakpa lang, nagsakit nga rin itul-tul ka. Ano tayo? Nasakit ti tel mo, when no? Day tati sakit mo. Ah. No maabak ka iti sugal, ado ti rason mo no ibaon ka. Salbag ka kitde. Unay mo dato eh. Nasakit mo nga rin na talaga ti itul-tul ka. Bakit? Unay. Anya lakit din ti kasta pa nagras-rason mo aya. Kundi sakit ka, di mo la ibaga agagangay asadot mo lang. Ya? Inton kwan pumayso lang arod asumakit day tatel mo takitaag. Nagado ka nga. Apingin, Mare. Si kamot ti umay nagsakdo iti naman nyo. Ha? Ayuwan, Mare. Apay nila kay mo ngamin ngay. Iso kumaati umay nagsakdo mo. Nyalaki din. Ay na, saanan, Mare. Makapapungtot kan sumakit lang ti bakrang ko amang ibabaon kan kwa na. Ha? Aday jay balay. Nagmayat ti panagululdag na, kabayatan ti panagbuybuya na ititibay. Anya? Ay una yan ni Pari Lando. Nasakit ka no ti tel na. Iso ti kanayon arason na tunggal ada pangibaonak kan kwa na. Amang ano nasakit mo ta talaga, Mare? Ay sus, patsyam day jay. Pambar na lang, Mare. Anya lakit din. Kas jay nilan daw. No maabak day jay iti sugal. Adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanmanan ni jay sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y Mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak aluto iti pangrabi ime. Tawan dano mapagluto. Daytoy pa'y la sinakdok ti usaran. Oh, hindi pa ilang kas ti ugali ni Pari Lando bakal. Sa bagay mat kiti ah. No adda pagsugal na, maya tirik na. Ay ngam no awan, ay kit nagaduan na sakit ka no ti bagbagi na. Di la maasyan kinibakit na. Ni Mari Sandra pa inti agsakdo para kadakwada. Anya serbi na nga asawa lalaki. Nasingpet kit di ani Sandra. No sa bali nga asawa laeng akit sus, mga no isublidan itinaganak na. Aywan ah. Iso abilibak at talaga kini Mari tan anusan nalata nila kay na nga uray kasjay na. Anusan na laeng ipagpagapu na iti anak da. Ay ngam no siguro awan anak da. Anjak lamawn. Ang mga no idi pa ilang insublidan ni Pari Landaw. Anya laki deng. Ay, si Kamot Lando. Kasla saan ka amasyan iti asawam? Apay manin, ayan na. Anyaya manin ti basol ka. Kasla mo lada kasi di pa nagkikita yung kanya yo. Saan akasta? Ngumsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agasam man, kasla isupay kit din ti lalaki kada kayo nga agasawa. Ha?
Iso amin ti mga aramid iti rumbeng nga aramiden di tabalayaw. Nyalaki, nasaki mga titil-til ko. Abi, ano naman? Ti kunam kitday, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, iso atila ipampambar mo. Agbain kamot basit iti asawam. Ultimo meten panagsak daw, kat iso pa yung tagsak daw. Anya lakit day. Inanang Mike. Di kalagbain iti tattao ang makakitkit akin ni bakit mo. No sabali la siguro tinaasawam, idi pailaang insubli dahan. Anya laki din. Kanayon kumagtabagbagaan ni Lando nga anak ko, manong tiryong, ngamay na, awan lata. Ti pala makarik na ti bain ti awanan bain nga anak mau. Di na minsan ngay may dito'y balay. Binagbaga ngam. Diyak mo no dengdenggen na nga tawon no saan. Nakababay ni ti asawa na. Naimbag pa'y kedi tabaan anusan ni Sandra ti kasjay nga ugali na. Day tangaro ti bagbagakan ko na. Ang awan lata. Nakaro ti kinasadot na ti nga anak mau. Jakla mau no asino ti imalaan na. Awan ti malaan na. Talaga akas jay laeng ti ugali na. Ni bakit na pa yun ti makitangtangdan. Isupay ti agasikaso ti balay da no kas ti asumangpet ti malam. Ay. Ngam nilang daw. At dalang ti balay da. Nagmaya ti panagululdag na kabayatan ti panagbuybuya na iti telebisyon. Sana ko na nasakit ka no ti tel-tel na. Ay, nagadungaraw da rason na. Rason asan matapod no. Intun kwan. Ay pumay sulakit nga raw. Anya lakit day nilang daw. Intun bigat ipanagmula ni Tata Pedring iji bangkag na paray. Ang mga no kayat mo ti umay. Ha? Ay, kwaparay. Saan? Agsakit nga min titil-til ko itong bigat. Anya? Ay, nasakit titil-til ko ita ko na kumparay. Ay, sika talaga pare lang daw. Ipadlaw mo launay apambar mo lang amin dagiti rason mo. Si kaki di mo. Sa makasta paray Anya kitag sakit titil-til mo intun bigat. Ay nagalasain. Timang ka na kinasadot day ta paray. Naikalis lang ti dila mo. Paray, Ha? lalaki. Jaklaan mo paray. Kaslaawan sir-sirbim akasarsarita. Ha? Nagalas matin apa nagrasarason na dahi a tao? Nagalasa talaga. Awan sir-sirbin akasasarita. Kadbay amon no saan na akay ti umay makitang daninton bigat? Aywan bakit? Narigat mo't ano pilitan ti tao asaan na akayat ti agtrabaho. Ang mga no agsakit ang makitangdan. Ay salbag a kinasadot day ta. Ay, dilagbain dahi alando. Di na kaya ti agtrabaho. Kanayon na arason ti panagsakit kano ti teltel na. Bay amon lakay. Saan nga iso ti paka-stressam? Anya ka matanlan daw? Tunggal ada mga awis kan kapakitang danan, agkad-kad ka? Sana mga nawan tiriri na. Kadakariri na mo, nyalaki din ay away. Anya? Nasakingar mo titil-til ko bakit? Ay! Jak amo no pudno day tangay bagbaga mo no saan? Salbag kit day. Anya? Awan lakit nasakit titil-til, nasakit titil-til. No agsakit tula ang agpaiso day tatil-til mo, jak lamon. Nita, kasla iruruman na dyo. Unay mo natin. Saan ka kay Roman? Ngam kaslakastan Anya lakit din. Ay na, Sandra balasang ko. Pagyamanak launay, tauray kasjay nilandong anak ko. Katmaan anusam lata. Nanang. Kanayon kumot abagaan, kan palagipan, noong ijay balay. Ngam awan lata mo. Awan lata, nanang.
At dalat ta balay. Maya ti panagululdag na kabayatan ti panagbuybuya na ititibay. Ay, oo na yan ti anak ko, aya. Diyak amo no anya nga taya tinasken nga aramidag, tapno makapanunot day di alan daw. Uray siyak nana. Mariribukan akmat no anya nga tati aramidag kan kwa na. Isi na maun, bareng iso ti pagnakman na. Ah? Anya? Wan, isi na maun. No iso ti wagas, tapno agbalbalaw. Apay kiday, anya laki din na yan. Bakay, nasaya, tas mang pagkaan. Ah, apay akas tati lang nga manakaida dita sofa. Bakay, pangasim man, ipanak ija ospital. Nayan na yung pangasim. Ah? Pangasim saan nga ngangaw na ito. Saan ako nakundi sakit, puno na itumuyang. Anya? Nasakit na talaga titel-tel ko, bakit? Ay, marikata nakpay nga umangay. Nagpudot titel-tel ko. Ay, nagsakit na talaga. Agyaman ka kumaa, tapi may sumatlangan ti kanayo na pambarmaw. Anya, hindi kakit di mo sanda. Apa kas tamot ti bagbakam. Kaslasan anak mo tin nga isakit nga asawam. Ay pangasim gumamot tin. Madya talaga tirik na. Ay. Anya, impanda ni Pari Lando ija ospital bakay. Wan lakay, impanda ka no itay laang. Tabay, natuluyan nga tan. Ay, si kakit dimot. Ay, labid. Kat kunak ano natuluyan ay. Pimayson ti sakit ti tel-tel nga ibagbagana. Ay, sus. Wan ka no, mat. Nasakit ka no at talagang titil-til na. Kunana, saan ka nun apambar? Pudno ka nun. Saanan akong kundit? Anya? Ay, jak amo, iti dadya akong parem. Ay, talaga nga agsakit ti tel-tel na. Taadalaang met ija unag ti balay da amangan maturog ti obrana. Papananangay. Sa bagay matkit di ah. Ay, aghay bladen ti lukaw. Pambartumet ti kanayon nga aramidan na. Anya nga ita, aghay blad lang raw. Anya laki din. O, anya italan daw. Na ospital ka, gapulang iti kinapambar, kinasadot, ken kundi sakit arason mo. Ay, bakit? Kanayon mo nga irason ana sakit ti tel-tel mo. Anya ngay, pimayso lang araw. Anya? Mayat, ti agmalmalaman na kaida. Mangmangan latan ken agsidsida iti taba. Ay, saan na maulit pa bakit? Promise. Ay, trabaho ka. Oho! Jaklapat yun dayta. Mamati aktulaang no agtrabaho kan. Salbag ka. Ala. Gusto ko mamit din. Bakit? Nagbalbaliw akong kung lang arunan. Agbalbaliw tarupang. Anya lakit din. Anya nga pare, naimbagan. Ha? Ay, umparay. Apa nga kakatawa ka mga mang damdamag ngay mo. Nimbaga ko no. Wan takanayon mo met ngamin nga irason ana sakit ti tel-tel mo, nga uray sa anapod no. Anya nga ita, o pimaysaw. Ay, saan na maulit pa'y paray. Aha, patsumoy. Agbalbaliw ka. Lalaka mo ti mahiblad. Kapoy tagmalmala mapanagululdag. Oh. Kay, isumati na kairwaman ti bagay. Ti agid-id ang agmalmalam. Kabayatan ti panagsidsida iti nagtatabaawat-wat kas kada iga daw. Anya lagi din. Idila day jay aparay. San itan? Ikarik iti bagay. Nagtrabaho akam. Nagling ta mamay. Dayta, ti kasayaatan ana ibagang pare. Agtrabaho ka ngamin Nangruna ket pamilyado ka a tao. Sana mabalin ti kasta akong di sakit ka. At da pamilyam apakanom. Saan lang ani bakit mo ti agtrabaho?
Ay, itaman pa yan nasabat ka. Akong di bagkat ka iti gabyon ken pala si Kalando. Nang kalmat. Aba, mababan ka na bangkag mo? Ha, siguro. Napabot ngan ka amatayan niya. Isu akong di trabaho kabatay. Angkal. Saan ka na kundi sakit ita? Tanapada mo tina ospital. Gapo iti sakit ti teltel mo. Salbag ka. Ay, idi lang na dyan, Angkal. Saan itan? Nyalaki iti. No. Sa kalagaya magnakam, no dadanikan nga ag high blood. Ay, unay na itan nga ugalim. Ni bakit mo ti adadang agtrab-trabahaw para iti pamilyayaw? Sika, ada ka lagi jaw nagtibalayo nga agul-uldag. Rason mo, ada sakit ti tel-tel mo. Angkal. Nandiyan ay ita, pimay sulang araw. Promise, Angkal. Sana na maulay. Ay, rumbang lang. Agtrabaho ka tapno aglingat ka. Tapno sana sumakit na itatel-tel mo. Gapo, ititaba. Yunay day tanga aramid mo si Kalando. Apay ayaman na nanang. Bigbigat sa nga sa audio. Masapul gayam amapariknaan kasakbay kang agtrabaho. Mapalit na nga. Una mo. Siguro, no saan ka pa'y ana ospital, gapo iti sakit ti tel mo. Aging gaita, adda kalat ta ijay unag ti balayaw nga agul-uldag ngagmalmalam. Ay, nyalaki din ayaman nanang. Gusto ko mamutin na. Makikita yung lang aruro nga inaldawa ka mapapanayay. Bangkag sa okay pala sa umat. Una mo. Napabutngan ka matay, gapo iti high blood, iso akong di trabaho kamatan salbag. No idi pa'y lang kuma, kinaramid mo dayta, nasayaat kuma. Nanang. Mabuteng ka magayam amatay, ngam nagsadot ka mga main, anya laki dain. Salbang kiniti kastoy. Oh, apay nga agong unget ka nagawid lang daw. Kasanumang aming ka. Amin mo lang na masabak ko. Nagalas ti bagbakala. Ha? Nasabak ko ni nanang. Unay mo di jay. Nasabak ko ni Angkal. Kastoy kasjay. Kaskada salag trabaho ta napabungan na matay. Kung kurala. Unay mo. Iso ti bagbakala. Anya laki dingay. Nay, apay ama kaunget ka kapudno man. Oh. Si kapay lang ti daganas na nga agungat. Ti kunam kiday, napaisuan ka, iso akas tat ibagbagam. Anya. Ay may samit to. Kapudno mga men. No saan ka pa yan na ospital, gapo iti panagsakit ti tel-tel mo. Ay awan panggap mo nga agtrabaho. Salbag ka kiday. Nya. Sa itakas tat ibagbagadakan ka, makaungat ka. Siyak ti makaungat, durabang ka kidin, nay. Ay sana makait. Sana kung nga kung white, oh. Maminsan pa yan sumanao ka. Siya mat ti makaungat, takitaam ah. Day ti maganap mo, iti kinasadot mo. Kundi sakit ka, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sigud mat asaan ka marabrabyan nga agawid. Itama na kanayon ka mat na marabyan. Sa dino ti papapanamaya. Unay kan bakit? Papanakay ano saan nga di trabaho? Anya kalaki din na yan. Trabaho ah. Trabaho kun kunam tagayam adar aramide makalukwan. Manangi papan kamoit bakit? Unay ka na ya. Si kan tisyak tapno mong. Apo,
Kasta ti kaadwan asao dagiti adda aramid na. Salbag ka. Anya? Mamakla nga da sa bali ang makagapo no apay akanayon ka marabyan. Ha, di mo magustuhan ti aramidikan ka kunak tumat. Anya lakit din. Ay, una yan. Anyat orasan. Ha? Alauna magaya man iti parbangan. Ay, alamon na ito 600. Tagawid akong Jenny. Anya? Sigurado nga minasapsapulan ako ni bakit ko. Sigurado nga agungit na siya. Mawanan ka itibain? Anay. Siyak ti kay Dam. Siyak ni Maria nga asawam. Ngam kastakit din ti bagbagam salbag ka. Ha? Ay, kuha ba kayo? Sorry. Agtagtagay na paksa. Asino ti babaem? Agasam man tabay bayadam iti 600 ako nang. Anya laki din aya. Agtagtagay na paklaan ko naktumait. Naalimpungatan na klaan. Sapay la kumatapod no day ta nga ibagbagam si ka Samuel. Mamakla nga da babaem. Putdak day tararagsakam. Anya? Agasam man mare. Agkaida kami ngam kasjet ibagbagana. Anya? Iso nga mok. At da babae nila kay ko. Baybayadan na pa iti 600 kalpasan ti amin. Ay na, Diyos ko. Kat paliiwam ana imbag amare. Amangan mat no agtagtagainap laang agpaisaw. Amom ngamin mare. Ti tagtagainap no maminsan. Ibagada ti pudno. Anya? Ay na, parikot ko talaga ti asawak, mare. Iso na ibagakan ko na. Ano mapanak nakaklang apod no nga da babae na. Putdak tiraragsakan na kunak tumat. Ay sos, nagungat ka matin mare? Ay, uray asino mata mare. Makaungat at talaga no kasdyan nga agkaida kayo kanila kay mo. Sakit sa bali anagan ti mapan na ibagbaga. Anya lakit din. Salbaga Samuel day jay. Ibukbuking na madlaang nga ron di bagbagi na Ha? Apay, inyat kahit mo asawan lakay. Adda talaga ti babae na? Adda chicks na ijay ili bakit. Jenny, tinagan na. Anya? Kat isumat, Jenny kano ti ibagbaga na anagan idi nakaturog. Sakit, kunanapay kano. Alaan nan ti 600 a kwartana ta agawid kanon ni Samuel. Anya? Isumat ti istorya ni Maria idi kalman nga imay ditoy. Ay, awanan da jay apari Samuel. Naulawan iti babae ti awanan bain. Ag chicks lang arudan, ngam isumat amis mo ti mangibuking iti bagbagi na. Ne, kita amat alakay. Amang ano adamo ti chicks mo, ajak amaw. Ay naapaw, ha, day takit di bakit. Day tati pulos ajak aramidan. Huh? Nagpintas ka? Isukat ka hidain. Ibagam laang baldo. Taaramidak matkan ka ti kas iti imbaga ni Maria iti asawa na. Ha? Numapanaknakan na kano nga adda talaga ti babae nila kay na, potdan na kano ti raragsakan na. Isu nga gananad kamat no di mo kahit nga aramidak kan ka ti kasta. La! Ay na, Mare. Trust your instinct. Ako na da. Ha? Paliiwam ana imbag di asawam. Anya tamom no pudno dagiti na isawang na iti nakaturog. Day tangarod ti pagparparikutak iti kastaunay, mare. Kasano ngay, no isukat na kayo ubingam sika. Ay, awan mon, Mare. Si kakit dimot, mare. Ay, saan ko mamatakas tati bagbagam Oray saan ko nga ibaga. No day tatipud no, awan maramida, Mare. Ay, sapay la ko ma. Sapay la ko mata saan apud no ti atap ko. Nga adda babae nila kay ko. Ay na, saan na magustuhan ti aramidak no bilang laang kunak tumet. Anya? Jak lakit di ang pangadwa amang puta di tiraragsakan na. Anya lakit din.
agawid ako, tani. Rabi mo't una yan. Ang mga nusap-sapulin na kanti asawam. Saan mo't siguro, honey? Kita amot ngamin ang mga numaulit man ang tinapasamak apa ng ibagbagam itinagan ko, kabayatan tipan naturog mo. Saanin na maulit dahil, honey? Saanin? Ala, agawid ka nga rudan, honey. Agan-anat ka. Agyaman ak, Jenny. Agan-anad ka mo dito eh. I love you. I love you too, honey. Na. Apa yan, Samuel? Ha? Taapay ba kay? Nita agin dadamag pala ang tawanan bain? Anya? Kita man dayta. Apay abaliktad dayta kawas mo nagawid. Ha? Ay, nay. Huwag pa'y sumakay. Nagapam! Si Kaki, di mo. Bakit? Kati trabaho ka. Anya, di nakman pagbalinan atanga. Trabaho nga ipagbagam. Ha? Kasano ko maamabaliktad ti kawas mo ay trabahom? Ay, wabak. Ti ko nakit day. Naggapo ka man ni tayan ti babaem. Anya? Nagsakit mo tindi pa ng tungpam kanya. Bakit? Anya lagi, day. Ay, tung pala ang dayta Samuel. Kunam siguro Bakit? Hindi na minsan, balbalik sam tinaga na day Jenny. Sa ita, baliktad ti kawas mo nagawid. Puna yan. Bakit mo? Bakit taropam? Salbag ka! Ay na! Maminsan pa ya talaga, Samuel. Maminsan pa ya talaga. Putda kung day tararagsakam! Anya? Anya, nagawid nila kayo mo abaliktad di kawes na? Wan mare, tiawanan ba na Samuel? Baliktad kit din ti kawas na idinagawid idirabi eh? Nukas tamad lang. May isa lang di kaya't nasa wanday tamari. Anya? At da babae nila kay mo. Agasaman, idida mo, balbaliksan na tinagan daya Jenny. Sa ita ay na, baliktad matandi kawas na. Ay, makapasan na ay talaga, mare. Jakon amo no niya ti aramidag kan kwa na. Na di mo pa ila pinudid tiraragsakan ako nam. Madanon to day tamare. Kunak tumat. Kanon to pa'y mare. Di ka pa ila aramida ni Tan. San pa'y ngamin nga umdas ti ebidensya kat? Ay na, mare. No siyak lang. Umdasan nga ebidensya na kita inaramid na. Una yan. Abay, urayon pa ilang amagitam ida amadama, ha? Kasta ka di, Anya? Ha? Di ka pa ilabudden, di mabagbagi na. Taag na kam di babaerong asawam. Nabuking lang arudan, ado pa ila arason na, nga lagi din, ahoy! Ay namare, no para kanyak. Kasayaatan nga aramidam paliiwam ana imbag ti asawam. Mare. Awan no saan mo nga ikan iti pagnakman na. Itultuloy na day tang aramid na kunak tumag. Wan mare. Ikak iti pagnakman na talaga. Maminsan pa'y nga daramidan na. Ay, wala. Saan akasta na booking lang harudan ng agrason pay lang. Awan ano kasta? Agyaman ak, amare. Agyaman ak. Gaputada kayo latamang bagbaga kanyak no kastoy nga da parikot ko. Awan anyaman na mare. Lakit di among matyar aramidam. Si kamat ngamin paray. Anyamot ang daytang araramidam. Si kamat laang matimbang ibukbuking iti bagay. Ay, dahita nga rod pare. Apay, saan ka amabutang iti ibagbaga ni kumarikan ka? Apot din na tiraragsakam. Numapanagnagan na nga da talaga ti babae. Ay, anya saan pare. Mabutbuta nga rod pare. Amumutin ni bagat ko. No anya timbaga na, aramidin na pare. Madlagayam. Ay, naapo paray. No siyak ti sika. Sardengam ngamin day tangar aramidam. Ha? Ay,
Kasano kasardangan? Ket ayat nga rod ni Jenny pare. Saan nga rod mabalin? Tadda nga rod asawam. Agchis ka lang nga rodin. Ngam si kamot lang ti mangibukbuking iti bagim. Anya laki tin. Anya kita agawid ka baliktad ti kawas mo. Ay sus, kas kada agibalbalikas ka itinagan ti babay. Kabayatan ti panaturog. Ay, naanya laki din aya paray. Ay, naskyon nga agsiputak lang pare. Siputak ti amin nagaraw ko. O anya, nakapilas ka ka din, hangi. Wen honey, itay pay Nangan tamutan, kan naginiliw tamutan. Iso ang mabalin mo ti agawid. Ang mga nusap-sapulan na kan ti asawam. Ha? Agan-anad ka kumaiti panagawid mo, ha? Wen honey, kanayon na agan anad para kin ka. Ala, inak nga rod na. Wan, honey. Da kamat gaya man, Samuel. Narabyan ka manan. Anya laki din bakit? Nag-over tayo maklaang iti trabaho. Kung may sa traffic pa yung amin. Isa nabayaganak. Ay, agpalasak lang. Agpalas ka kunam kat... Ay! Apa yan nakapanti ka man na nagawid? Aha. Salpag ka kit eh. Nakita ka itay bigat ang nagpalas. Nakabrief ka. Nga maita ang nagawid ka. Nakapanti ka matan. Ay, kwa, bakit? Talaga nga'y parupam kanya kung nga da talaga babae. Salpag ka! Ay, bakit? Bakit? Agpuno ka! Nagapuam! Nagapu ka iti ayan ti babae. Kasta ka di. Agasin man day tangaramid mo. Di mo kunaan nga dapay lang mairason mo. Iti day tangay naramid mo. Ay, kwa, bakit? Ayan nanday dyan pang putad ko iti kukom. Salbag ka! Ay, anya, ay, pangasim maya. Pumanawag pala. Delikado na ito yan. Samuel! Ang subli ka! Samuel! Pangasim pare. Dituyak mong pala. Oh, na yan. Anya ka lagi din pare. Anya na itang araramida maya. Mabutbutang ako na talaga iti asawak pare. Talaga nga irugwa na itayin ti ungan na kahit. Basol mo madlang pare. Idi damo. Balbalik sam tinagan ni Jenny nga uray ni bakit mo ti kay dam. Si Maruno, nagawid ka abaliktad ti kawas mo. Sa ita, nakapanti ka nagawid. Ay sinalpag ka kiti. Apay dayay. Yang malaki na si putan ay napantigayam ni Jenny tinaisuot ko pare. Ay awan mon pare. Ha! Numabirukan na ka ni bakit mo ditoy. Ay jaklam mon. Ay pangasim pare. No may agsaludsod. Ibagam nga awanak ditoy. Ang mga nuan niya pa iti maraming na kanyak na jay pare. Anya? Kasano ako no po din lang agpaiso tiraragsakak. Ay awanin na. Ha? Nagadulakit nga amomon pare. Agawid ka kit din. Tain ka kasarita ni bakit mo. Sana kasta nga umay ka aglemlemang dito'y balay. Si kakit dimot pare. Di nakpaisakit mait. Kasano nga isakit ka? Kat kalukwan mo day tararamidaw. Isakit nga ibagbagam mait. Ha? Ay, saan ka akanunungan iti kasta nga aramid mo? Urag kumparita. Anya lakit din. Mo asawan, sana naturog nila kayo mo ijabalay yung idirabi mare. Saan mare tapi manaw? Nagbutang idi ko nakaputdag at talagang tiraragsakan na ti salbag nga asawa. Hay, no di mo pa ila binutad, tagnakam. Putdag ko mga talagan, ngam nagtalaw ti loko. Agasam man ti aramid na. Nakabrief api manaw itay bigat. Idi nagawid iti rabi eh. Nakapantimatan. Ha? Nyamit man. Napunuanak at talagang kankwana. Naibusan ti anos ko. Iso ako nakaputda kung tiraragsakan na. Tapno sumardangan nga chichiks. Hay! Unay ang ti asawam. Konsumisyon lang unay. No kastalata na ka na yun, bumakit ka dagos mare. Ibagbaga akong ti pudno. Pudno day tamare. Ma-stress ak nga rudan. Gapoy tikas jay nga aramidan na. Ha? Di ka pa ilabag talawon ti awanan bain nga asawam? Talagang aramidak day tamare.
nakasaganan dagiti kawas na ija ayan ti paraangan me. Anya? Jakon maanusan. Amang ano ti sumarunong aramidan na. Kat saan na amapuutan amayawid na ti chicks na ija balay. Ay, posible na ita mapasamag. Tane, kasla saan namat nga amo ti aramidan na. Pagtalawan na kanon ti asawa na, mare. Pagtalawan na? Saan nan apot dan tiraragsakan na? Ay salbag kiti ti asawa akas kankwana. Agasam man, nakabrief ka no api manaw nga may dinagawid. Nakapantimatan. Puunayin apa ng lukluko na ni Maria. Ay, nalabas nga rudan. Naku na ni Kumari Maria kanya kitay. Inruar na kano amin na nagkawis ni Samuel. Iya arubayan ti balayda. Iya'y nanto kano nga alaan. What? Husto lang da nga inaramid na. Tapno agnagam di babaero nga asawa na. Anya langit din. Ala mo dagiti kawas mo, Samuel. Baka... Bakit tarupam? Salbag ka! Anya, alamot din baka wanan na kumamot din Marwam ka kiti! Pagkawan ng tarupam, ingkalangan ni Giant chicks mo, no asay naman dayta! Nauma ako ni tikas tangaramid mo. Pumanaw ka, no di mo kaya tapot, dak day tararagsakam! Alam mami nakawas mo, katsan kan nga agsubsubli pa dito'y balay! Mala pumanaw ka rutin baka indakaw! Saan nakabakat-bakatan, tamakarurot at dangdanggan! Salbag kakit din! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.